tree. Fruit holders up. How do you are? Is that for you? Yeah. Ace pledge. Because they will start eating. Yes. You're having a problem. Yep, what's up? She's having problems too. It's streaming up. Okay, cool. Leave the phone on there. Okay, cool. Taureta, whaki i te rangi tuatahia, kina ki te rangi tuarua, ko te rangi e tū, ko te papai tawata. He tangata, te tangata, he tanga hokuta, te atua, i tainga, me atua. Wai, wai, wai,
Стоп. Tēnei te mauri ka whakawhiki, tēnei te mauri ka whakakake, ko te mauri o tēnei ariki, ko te mauri o tēnei tauira, ko te mauri ka pūkei waho ki te whai ao, ki te ao mārama, uhi, wero, hau mai te mauri, haumi e, hui e, taiki e, oha mā kona iakea, uhi, taha akea, era me kupu, karika wā, upu, Hey!
kai whea koe. Hara mai, tomo kia mai. Tomo mai. Tomo mai. Amen. Natura, because
Hoi anō rāku a tūwhera, pai tori te rāwe ke haere wa tātou taonga. Hoi anō rāku te nō reira tihei mauri ora. Kia ora. Ata Māori e koutou katoa, koutou aku nui aku rahi, nau mai mātakitaki mai. Anei, te whakātūranga o ngā taonga o rona whakaata, kātahi anō ka hoki mai ki roto o rona whakaata. Tō mātou te whiwhi, tō mātou te wai Māori e, nā te mea, kei te whare kūpuri taonga te tai rāwhiti mātou e tatari ana. A kua nei, ka whakawhiti atu ki te karakia. Hoi anō i te tuatahi, e tika ana me whakamohi atu ki a koutou ko waiau, no heau, ko mako holo tōku pāpa, no Ngai Taha Rora, no Waipiro, ki te taho tōku māma, no Ngāti Maru, no Rongo Whakaata. Nō reira, koutou katoa e mātakitaki ana, tēnā koutou. Mōrena e te iwi, ai ki te whare pipuri taonga o te tai rāwhiti tātou e tēnei ata, whakanui ana i ngā taonga o ngā whakaata. Ko Bailey Harrison a hau, he uri no Ngāti Porou, te taha o tōku pāpa, te taha o tōku māma, no Rongo Whakaata. E reira ngā mihi nui ki a koutou. Nau mai whakarungo mai ki tēnei o ngā whakapāhoranga i tēnei ata, ki wainga nui i te whānau o Rongo Whakaata. Tini whetū ki te moana, tini whetū ki te whare pupuri taonga. Tuku hia ki ngā tāngata, o whakarauika, ki te tai mai ki tēnei kaupapa nui whakaharahara. Ai rika mā, tino hari koa te ngākau, ki te tai mai, ki te whakanui ai, ki te hokinga mai o enei taonga, o Rongo Whakaata. Can't help it.
katoa kei tāku taha David Jones. Tēnā koe. Tēnā koe, o tira tēnā tātou katoa. Kōrero mai, hea o karea roto e pāna ki tēnei kaupapa i tēnei rā. Me ki pēnei ko tutuki tēnei wahanga ki rongo whakata. Te ata nei, tai mai, te tini, te mano, me ki ngā tini whetū o Ngāti Maru, o ngai tāwhiri o ngai te kete o Ngāti Kaipoho tatau rongo whakata ki roto i tēnei o ngā whakatiranga. Ka rongo i te wairua a ngā tūpuna, ka rongo anō hoki i te wairua pai, i te mahana o te iwi e noho tahi nei me ngā tūpuna. He tata runga, he roa araro. He tata runga, he roa araro me ki pēnei i te hānuere o tēnei tau i tū ngā whakāturanga āmarae. Koe nei te whakāturanga tuarua o te iwi o rongo whakata. Ka toru, ka hunuku tēnei whakāturanga ki te papatongareo. Nā reira, he tata runga, he roa araro, he tika rā tērā kōrero i roto i tēnei o ākata. Hea, i tahi atu kōrero e pāna ki tēnei rā, koe nei ka hoakinga tēnei kaupapa ki te iwi whānau. I tēnei wā, ko te wāhanga nei mo rongo whakata, kia mahana ai te wāhi nei te aroha o te iwi ki tōna taonga, ki ōna taonga me ki. Whaimuri mai tēnei ka tūwhera te tatau o te ora ki te iwi ki te kai. Muri atu ka tūwhera te reo pōhiri ki te katoa, kia tae mai, kia rongo mai, kia kite mai ngā kōrero mo tēnei whakāturanga e kia nei ko rongo whakata. Tēnā koe ki whai wā ki te kōrero kia mātou.
But you all right? Yeah, I'm okay. They must be ugly good further out. Oh. Stroking it, high blood levels, yep, I had a foot in the grave. Horinga no e hika mano mai whakataringa mai ki tēnei o ngā whakapāhotanga hei te whakāturanga o ngā taonga o ngā paraka. Ngā mihi nui ki atu e papa, korero mai mō whakaro mo tēnei. Kare he kupu i te whakahua i ake ngā wairua me ngā whakaro tēnā tēnā. Te atāhua, kua roa, hoki ngā mahara, i rā mō whakaro tēnā e tarapeke haere ake nā i roto iau, e pupu ana te wairua i roto iau, e hahau tēnā ana te wairua i roto iau mātai katoa, mātai koromo whakata. Me ngā honotanga atu, me ngā honotanga mai, ngā hapu whānau iwi o waho tonu o rongo whakata, e tautoko ana i te karanga o rongo whakata e te rā. Nō reira, kia ora tātou. I te ata i uro moata, mo te karakia, engari a koe nei ka whakariti a te pōhiri, ka tai mai ngā manuhiri ki konei. Hei anō haho whakaro me ke haha o hiahia, mo ngā paitawhiti mo e nei tāua. Tuatahi, ki te whakātu atu ngā taonga kui mā koroma, kaua ki te minga ngā katoa, ki ngā rea ngā katoa, tai atu rā kia tātou tamariki, kia tātou mokopuna, hei pakaru, kia mōhio ai rātou, kua ai rātou. Koe rā pia te pai tatani, ko tino tatani te rā whakaro, hoi anō rā, kia pū mau tonu, mō ake tonu ngā kōrero, o tēnā taonga, i haere katoa mai te whare o Hamokorau, ko te tipunara o Perehuka, taonga o te matua tangata, a te kōtiari ki rangi te tūruki, tainua atu rā ki ngā marae katoa o rongo whakata, me ngā whānui tonu o rongo whakata, kei ngā tikahuma, tā mātou whanaunga ki te tonga, kia mātātua, tā tātou whanaunga ki te raki, o tira tātou ngā te poro whānui tonu o rongo whakata, tātou te rahiti. Nō reira, koe rā pia te ngā taonga i a tātou o rongo whakata, i raro ana ki te maru o rongo whakata. Tēnā koe e te pāpa rawe o koe ki tēnei ata. Kia ora koe, Charles.
Make sure we're the 5. So this is at 5A. Oh, yeah. Wired over the red one. That should be sweet. So this is a shoddy. This is loud, eh? Can't put a headphones on this to check it, eh? Yeah, nah. Over here. Yeah, I'll just have one in my bag. Oh, yeah, cool.
few, but it's taking like a while to get the guys. And now they need to take that. Okay, standing by. I'll give you. Yeah. Just give us a thumbs up. A little bit, yeah, just started. きtēnei o ngā whakapāhotanga o ngā taonga ātāhua o ngā uri arongo whakata. Kei tōku taha I tēnei wā ko te opera rauna, a tēnei koe whakamohio mai, ko ai koe noho. Ingoa he uri anō no tūranga nui a kiwa, ana me ki ko tētahi oku waiwa, ana no te aitanga mahaki, ko tēnei taha anō hoki ana no rongo whakaata. Tēnā rawa atu koe. Ake kona I tētahi o taonga, tōku urunga mai ki tēnei o ngā ruma, koe nei te mea I tino kitea, nā te mā o tāna kanohe, heoi anō kōrero mai ngā kōrero e pāna ki tēnei tāne nui ārangi. Kei te pai tērā, he tika tāhau nā, he tiko ana ko tāne nui ārangi tērā, he nui o ne ingoa, hoi anō ko te taki I whiri au tēnei ingoa hei whakanui, I te tama nā rangi nui me ki nā. Kai roto I tōna ringa tētahi o nā kite, ana ko te aro nui tērā, I te tērā, I o nā tino taonga anō hoki, ana ko te whakairo tērā, no rere I umai te whakairo mai I tēnei kite. Ai, kōrero mai koe, toru marama te roa hei hanga, hei whakairo me ki I tēnei taonga, I ngā tau kua hipa, heoi anō koe ki te hoki au, kei raro rā hine ahu o ne, e whakairo ana I tērā wāhanga. Ko te taki whakairo tia I au tēnei āhuatanga I te titiro atu ki te ira tangata, ana ko tāne tērā, I te titiro atu ne ki te ira atua, ana ko hene ahu o ne tērā, no reira nā tāne anō, ki nā paru me ki o kura waka, anō reira, koe te taki whakairo tia I tō tātou, mārei kura me ki, kia maumahara ki tō tātou whakapapa ana ki te wahinena. No, kōrero mai e pāna ki te wāhanga mā o runga I te kanohi. Koera te... He nui nā kōrero mō ngā momotai. Kia tātou o tūranga nui a kiwi o rongo whakaata ko nā tai matua ana ko te whero, ko te tikanga o te whero rā ana ko te toto o te tangata, ko te tikanga o te pango rā ana ko papatu ānuku tērā. Ko te mā ana koe ni nā honunga ana kia rangi nui. Nō reira kai te mo, nō reira I whakaro tia I au tērā pia ana ka whakamahi tia I au nei te mā, hei honunga ana ki tōna pāpāna hoki. E noi, I te mea no hoki, I u mai tō tātou rangatira no ngā ariki, no te whare ariki, no te whare ātua me ki. Hewa o hiahia mo tēnei taonga ngā tau e heke mai nei? O te awa nei hara nāku I tēnei wā, ko tēnei taonga ni kai te tū, ki rote I tō tātou, ki rote I tō tātou mahi, ana ko te wānanga o te aroa. Ki au nei nā ko te mea nui me mana awa nei, ana ko tāne nei, ana kai te horapa haere I te whenua, kua tūake e mai ki te kāinga, ki te whakaranga tira I rongo whakaata. Kai muri rāno iaia nā kōrero nā whakapapa e taki mai I tāne nui ranga tainu atu nei ki a rongo whakaata. Nō reira, he pai, ki te whakatū I tēnei taonga nei, hei whakaranga tiri nā whakapapa mō mātau nei, mō tātau nei o rongo whakaata. Ka rawe, tēnā rawa ki ngā āhuatanga o te wā. Talent quest for the art of kindness. The premise is it's a response to bullying, and the response to bullying is just be kind, or aroha noa, to just be kind. Not only is it about getting out the message, but it's a celebration of people's bravery and what it takes to stand up and say these messages. We've
been travelling at different schools across Tairawhiti, sort of learning a little bit about them as they bring us in, as we meet them, as we put the kaupapa down, but also seeing when the lights spark on or when tears come, which has also happened in a number of the schools as people reflect upon what this kaupapa is really about. It makes me sad to think that a 10-year-old really about. It makes me sad to think that a 10-year-old would commit suicide just because of a bully. I mean, why do we have bullies? I think it's easy to do the other thing, which is to not be kind. Social, being strong, together, staunch. But some of that has a negative impact on people who are more different or who don't quite fit the mould of what people understand as normal. So a kaupapa like this is not only an outward expression of kindness, but a kindness differences as they start sort of emerging within ourselves. We've been thinking about sort of social media and how to express kindness upon that in that space. The kids have really gone really wide and broad in their expressions, and that's exciting. But also generally how they talk to each other, basic sort of interactions and practices that happen on a daily occurrence. Yeah. Let's go back to the social media side of things, especially with this generation of today. One of the big ones was cyberbullying. Has that been a common thread through the schools as you've been through? That has been one, cyberbullying or access to overwhelmingly surprising to me. And so I always knew that a lot of kids had access to the internet, but the amount of our rangatahi and tamariki that have access. And what's more unsettling is when I ask the question in the schools and the amount of hands that go up, it unsettles the teachers, because even teachers didn't understand sort of how much access children have outside of school. I am hoping that, of course, Arohanua continues this work and that the schools continue to support this kaupapa. I'm so excited by these young people who have been thinking about this. Even if it's a small thing that they've been thinking about it. And the staff and teachers, I think, need to be commended here, because they've been really sort of framing their talk about the talent quest. But actually, what is the message? What's your message? Kia utonu ki te kaupapa o Arohanua. Be kind. Mana ko te moe o ngā tamariki o te kura kaupapa Māori o mā ngā tuna ki te pānui puka puka. Kupu puka o pia puka puka. When the program first started, we used to have librarians that used to go and support the peer reading program at Gisborne Boys High School, EFLITS, and asked our manager if they could support the reading program at Gisborne Boys High, and hence that we have been reciprocated by these students coming back and when the children first arrived, they weren't familiar with libraries, so we put a system in place where we brought the Gisborne Boys High School students to support reading for these children who te reo Māori, anake. And through their particular learning styles at the kura, the principal was seeing the results from their weekly visits to the library,
us being persistent and consistent in immersed in Te Reo Māori, but with regards to libraries and books. So therefore they slowly learned how to use the library and to read. Yeah, and question. Their reading levels had escalated and they still continue to do so. Not only do the seniors attend from Gisborne Boys High, so you know that's got to be a plus, and as you can see the results are these boys have just grown and developed with the children along the way, and you can see that they're the readers too. And I think that's quite, it's amazing to see these boys that have developed these traits, you know, going into parenthood. I know it's, I'm saying it early, but you can see. And what's your hopes, your continued vision for this type of... Trying that this kaupapa continues, because you need this kaupapa to continue, because when the kids get older, they have to go to mainstream, so therefore it's getting them back into the mainstream way of thinking in order for them in the kura to finish schools, whatever it is they want to pursue. But I think if our kids are clever, pānui te whakapoko i roti te reo Māori i ngā wā katoa, kōrero i ngā wā katoa i te wā ka hara mai ngā tamariki o te kuri kaupapa o Māori o Māngatuna i te whare pukapuka. Pai te rā. Te kotahi ngā tūrahiri ka ripota ngā uri o rongo whakaata ko whakarau i ka mai nei ki te whare pūpuri taonga o te tai rāwhiti ki te whakanui i ēnei taonga tino whakahili i haerere koe ki te tiro ki ēnei taonga ne. Ai, ko huri rauna au i tēnei whakātaranga ki te whare pūpuri taonga o te tai rāwhiti i ngā uru mai ki roto ki te moata, engari kāre whakaitia, engari i te ata nei ko tātou katoa tēnā ngā uri o rongo whakaata i uru. Rongo nui tēnei wā ko te apāga, ko ngā kōrero ko rongo kia ea. Kāre au tū i roto engari i tū ai pēra o ngā pautoko manoa ki roto te mana tua o ngā taonga a rongo whakaata. Engari, kōrero mai e pāna ki te whakātiranga tuatahi. Rana FM he Waimāri nā te mea i whakapāhotia e mātou te whakāturanga tuatahi i te timotanga o tēnei tau. E rai o rongo whakaata i ona ake taonga. Te tini me te mano i puta mai ki ēnei marae. Te ohako, te pāhau, whakatoa me te kuria tuatai. Tino rekaru atu ki āku whatu, te kite i ēnei taonga, tino i kāhua, i tū maukoera te timatanga o tēnei huarahi. Te tataorima, te roa araro. Whakataua ki tēnei rongo whakaata e pāna ki te huarahi roa. Te huarahi roa, he ara roa, kai mua tūtukina o ngā whainga, arā te hikanga mai o ēnei taonga no rongo whakaata. I tangohia ēnei taonga i ngā tau, reki atu ngā potahi mara taonga ki ngā maraki. Te rawe e te kite i ngā kānohi, i ngā mene, i te harikoa o ngā uri o rongo kia rātou ki te whenua tika o ēnei taonga, arā ki rongo whakaata. Tika tāu mai ki te mea he maha ngā taonga me ki, engari i nai nei te taonga hau anō hoki. Ki te au ia Mary Thornton i mua, ko ia te kai whakairo, te kai toi taina o ngā kai toi. Awa te kauma iwa tau tana pakiki. Kaho whakaaro na tērā. Ka ngā tamariki ki atu kahai rātou ki rungi ngā pārai o Manu Tuku. Ka rawe ngā rangatahi, te kite ngā rangatahi e whai ato raharuhi urkupo. Ka rawe ko wikoki i hua ki tētahi atu ngā rangatahi, taiohi o rongo whakaata, ko tērā tētahi whare wānanga whakaira.
kei reira I whakapakari rāua rohi e piki oke I roto te ao mahi toi te ao whakaero ka rawe. E te atu kōrero e pāne ki tēnei au pakitenga I tēnei wā te whakatau ki he moe mai rā tā te hunga ma tā puputu, he whakakite atu tā te hunga Your Young Men Shall See Visions. Tōku nei whakaaro he tino a tāhua tērā e kōrero tōtika ana e pāna ki enei o ngā taonga kua waihanga tia e ngā kaikoe taima iwa tau te pake ki enei rā. Ai. Kaua ka koutou e wari hei te kaukaraka I tēnei ata te pōhiri, kai te koe anō, hei te kaukaraka ka pōhiri tia te iwi whānui, huri noi a tūra mani a kua ki kōriki. I whakarongo au I tēnei rā o ka uri o runga whaka, nā te ua I tai moata mātou ki kōriki, ki te monga karakia, kia ki te tuatahi, I ena siu e hoa. Tika tae mai, kina reira ki te kai a kua nei. Ki konei ki te whare pupuri taonga o te tai rāwhiti. Hei te kaukaraka I tēnei ata ka hara mai ngā manuhiri me ki pākahi ko ia te kai kawe kōrero mo ngā āhuatanga o tēnei whakāturanga. Hei muri mai I tērā, kuru mai ki roto nei ki te whare pupuri taonga ki te ngā whakāturanga kua atua me ngā manu kahihiko karaka. Kātahi ko te kainui a te tahi karaka I tēnei rangi ki roto I te wāhanga te whare o Discovery mō ngā kaumātua me ngā manuhiri. Ko te tūmanako ko ngā āhuatanga kua whakaritea hei te toru karaka. Nō reira e te iwi whānui ka whakatā māua ko Bailey mo te wā poto, engari a kua nei ka hoki mai ki te whakapāho atu ki a koutou e te iwi whānui. Engari koutou, ka taia e koutou te kite I ngā taonga, puta noa I te karawe e nei taonga. Nō reira, hei te kaukaraka I tēnei ata, hara mai koutou, hara mai ki te kite I nei tino taonga tāhua nei. E te he te kōrero, Bailey, kei a koe te puka mau mātauranga nei. Oi anō, koutou, kia mau help to shape the way forward in today's world. We need to share that knowledge across Te Ao Māori to create a better future. One of my key aims is providing opportunities for people to fall in love with who they are, because what we're told of who we are is the colonised result of Māoridom. But who we are, you know, if we can get people to fall in love with that. We are a culture that navigated the largest ocean in the world and didn't see it as a big thing. And, you know, the more that we can highlight that, celebrate it, it's a great thing to be in love with. I grew up in the village of Whakarewarewa in Notarua, and growing up and working and living with each other, and the ability about looking after the younger children, that it's not just a one person or two parent responsibility, it's everybody's, and continually share the responsibility with my sisters and their children, and we've sort of created. First and foremost, we don't live as individuals. We are very much part of a collective. We have very strong whakapapa to one another, and so that's critically important to us, so that in doing that we remain strong, we remain collective. Another thing that we taught our children was that they have a role on the marae. All through their growing up, they peel the spuds,
washed and dried the dishes, went and cleared the tables. So they grew up from an early age, the whole lot of them, knowing that in them. We were taught values at home, and the values we were taught was the respect, only talk and spoken to, but if you have an opinion, express it with respect. It's your whānau. Don't turn your back, stand up, challenge it. It's not acceptable in our faith. Between us all, so we can grow together. You provide for opportunities to take people to places, get a spiritual injection through their feet, through their tapuwai. And as you place your feet on these places where our ancestors roamed, hopefully then the kōrero and the history that you pass on is a byproduct of the inspiration. Cord for the babies, and I talk a family there just to show them this is the funeral goes. Is how we do ourselves so that yes, we realise we come from. We're all family. It's about we are a family. How can we help ourselves as a family? Added to that, as a family, traditionally each member of the family had a role. How do we reinvigorate those and responsibility for who they are? Every right has a responsibility with it. Every right. And so yes, my mokopuna have a right to their grandmother. They have a right within our whānau alongside that right. And they must know it. My firm belief is that it's not about me. It's about those who are coming after me. And if I can put in place the systems, the processes, and even the outcomes now that are going to benefit my grandchildren and their children and their grandchildren, then I'm here and done what's best for my people. I wish families, we have the potential to be the best that this country can have. The second thing is that I want us to be able to fill ourselves up with the wonder of who we are. There's only positive stuff in front of us, has to be. Ki te whaiau, ki te ao marama, ki hei mauri ora. Ata Māori e koutou nau mai hoki mai ki tēnei whakapāhotanga. Tēnā koe Meka. Tēnā koe, ngā mihi kia koe te ho. Ka mau te wihi tiki te ia koe. And Meka Whaitiri, it's been an awesome day today, awesome morning this morning here at the Tai Rāwhiti Museum as we celebrate these wonderful taonga. Yeah, absolutely. Very, very moving occasion. I don't think there was a dry. Uncle Charlie Pere leading us in karakia and Uncle Derek Lardeli, and obviously to have all the whānau here. Such a special occasion for because ko rongo whakaata ki konei from here, from Tūranganui a Kiwa, and it's just awesome to be here on this special occasion. It's also special to see some of the taonga. Yeah, so these taongas obviously have been kept in close guardianship of the whānau, and just amazing to see so many of them on display. So the generosity of the whānau to lend stories behind it. I mean, we're just scratching the surface of all the rich rongo whakaata stories that go behind each and every taonga that's on display. And I think it's awesome. It's 3 exhibitions. The third one going to be in Te Papa. That's going to be a special occasion too. Yeah, to actually take our stories, our taongas to the nation, I guess. And hopefully it's going to be here right till we lift it and take it back down to Te Papa. But I'm just so proud to be rongo whakaata on this day, toko and reminding ourselves of who we are as rongo whakaata. One of the ultimate goals is to see Te Hauki Tūranga as well. Yes, no, definitely. That's always been a debate when we were negotiating our treaty settlement.
leave it there, whether we bring it home. So this all ties up into our identity as Rongo Whakaata people, that house, Te Hauki Turanga, how special it is, the history in which stories can come up now, particularly for our younger generations and with our nannies and our papas here, to actually share their whakaaro around not only that whare, but the people that built that whare and the time in which it was confiscated, the Waranga Hika siege. So pleased that I'm still alive where those stories start coming out to share. So I think it's a good thing, Mike, that we do this. I ka roa rāwhiti, me ka whaitiri. Tēnā koe. Tēnā koe. Yeah, just
she was talking to my mom. Ora no koutou e mātakitaki mai I puri taonga o te tai rāwhiti tonu mātou. Kia ora koutou katoa I tēnei ata. Kei tāku taha Bailey Harrison, ko Michael Hollis tēnei, e mihi atu ki tahi kōrero e pāna ki tēnei whakātūranga mahi toi. Nera. Tika tau mai whakanui ana I ngā taonga o ngā uri o rongo whakāta, ngā taonga tuku iho me ngā taonga kateha no kia waihanga mo tēnei o ngā whakāturanga whakāta I te hawhipahi I te rima karaka, I whakatō te Māori, I whakatūwhera te whakāturanga nei. Hei ākari hei te tekau karaka I tēnei ata, ka tae mai ngā manuhiri, o tira ki te I ngā taonga o rongo whakāta. O tēnei o ngā whakāturanga, te poho o rongo whakāta e kia nei roto I te rata. He maha ngā taonga I roto I tēnei o ngā wāhanga, ko tētahi o Manawa, ko ngā kōrero hitori mo tēnei o ko Manawa, te apapa, ki roto I te marae o te mana o tūranga. I tākoha mai te whare pupuri taonga o te papatonga rewa I tēnei o ngā taonga ki te whare pupuri taonga. He tino tahito a he tino a tāhua anō hoki nei rangi haramai ki te kite, koira te pau tuatahi ka kite. Ko te wāhanga tuatahi, ko te takapau, o tuarua aroha mai, ko te takapau a rongo whakāta, the woven mat of rongo whakāta. Ko te wāhanga tuatoru o tēnei whakāturanga, ko ngā toi o te kāinga, arts of home, the reflective waters of rongo whakāta. Uri o rongo whakāta, ngā tāngata kua tai mai I tēnei ata, kia kite ai ēnei taonga. Tino harikoa rātou ki te Keith Pātu. Tino harikoa ngā ngākau o ngā tāngata nei, kuia mai, kaumātua mai, pākeke mai, rangatahi mai, kaumātua I tai mai te tini me te mano ki kōnei kia whakanui ai, inga nei ko tētahi e kia nei ko te kōtahi. He mahi toi tēnei nā karau e tauara mahi toi ki au nei. Ko te tino kaupapa e hākāta, ara te kōtahi nā tūrahiri ka ripo te moana, aha koa kōtahi te tamaiti, ka heke iho te tūri o rongo whakāta e noho ana ki kōnei, ki tūranganui a kiwa. Ka rau e tāna mahi toi ki au nei, nā Derek Ladeli. Hoi anō, nā ngā uri o rongo whakāta te katoa o ēnei mahi toi. Tika ana te kōrero a Bailey o mua, etahi no ngā kaimahi
Pera ki a Mary Thornton, rawa ko Wikuki Hewitt. Engari e te iwi whānui, hara mai ki te kite i ēnei taonga rawe tino o tāhua. Hei te takau karaka i tēnei ati tai rā whiti nei. Ai, tika tau mai, ka mai te wehi o tēnei o ngā whakāturanga kua whakaritea i tēnei ata, i taina hinei hoki. Ko te maha o ngā taonga keke, arereke te āhua, arereke hoki, o rātou mahi katoa. Ko etahi o ēnei o ngā kaitoi, ko Margaret Nepe, ai rā ko Matthew Thornton, ko Drina Hawea, ko Derek Lardeli, me te opera te i ngā taonga o ngā uri whakaheke a rongo whakāta. Ko te taonga tino a tāhua ki au mai, ko opera rauna, ko te take tino a te kanohi a tāne nui ārangi i ngā tai mā. Ki au nau kāre tino kitea te rāhuatanga ki runga i ngā whakairo. Engari ko tāna kōrero mai ki au e tohu anu nui i te tona ātuatanga me kei. Me aua momo mea katoa ko tāna ātua, ko tāna kaha me ki ona kaha katoa. Ai. I kōrero au ki a David Jones i tēnei ata. I pātai atu au ki a ia hea ana karea roto kua whakatūtuki ai. Te hokinga mai o ngā taonga nei. Tino hari kua rātou, ngā uri o rongo whakaata. I kōrero hoki au ki a Meka Whaiteri, ko ia te mema paremata no te ikaro rāwhiti. Tino hari kua hoki ia ki te kite i ngā taonga i hoki mai nei. Nāi ka hoki mai i te hauki tūranga. Oi anō, kaori anō ki a whiriwhiri ka noho tauara marae kihea. Oi anō koutou katoa, he kōrero kei te haere, i Wainganui i ngā uri o rongo whakaata nei. Mi haro rau atu tauara kaupapa. Engari e tiwi whānui koutou, i whakarongo mai nei, mā te iarere o Tūranga FM, nau mai kia mau mai koutou katoa. Hei te takau karaka i te kia kite ai i enei taonga tino a tāhua nei. Koutou, ākua nei ka hoki mai, a māua ko Bailey. Engari, kei te whakawhiti atu, i naia nei kia Bailey, kei tāna taha tētahi kaumātua o rongo whakaata Stan Pāro. Nō reira, Bailey Harrison, ka whiu atu ki a... Straight in. Kia ora anō mai tātou ki te whakapāhoranga o ngā whakaina nei wā tētahi o ngā rangatira kua whakaāwhina ki te whakarite e whakatau i ngā taonga ki konei. Ngā mihi nui kia koe whakamohio mai ko ai koe nohia. Kia ora, they wonderful day. Rongo Whakaata once again have done themselves proud. The marae exhibition was incredible. This is not so much the icing on the cake, but the second run will be really awesome. What are your hopes and dreams for the taonga that are put on display here today? Taonga that we do have, probably the stories that have come, the exhibits themselves are fantastic, and having the various entities around the country loaning, that is, really awesome, and it speaks volumes that, hey, as a country, taonga belong to all of us. But it's good that some taonga, in our case of Rongo Whakaata, can come home for look in front of the apapa. They're standing in front of us. It's been a long while since he's been back home. He make it comfortable. You make it comfortable. I like that. But no, being home, and I've been involved with the Kaumata group there, and all this event to happen there. It's a wonderful culmination, and probably making us a lot. The majority of us from the Kaumata group in particular, a lot more comfortable, looking forward to May, when we eventually do shift to Te Papa. Hikama, all this talk we'll be doing, all this mahi that's happened. For me, the highlight of this whole exercise, for once, Rongo Whakaata have used their head, not their heart. When we agreed that we was exercise, and we would sit back gracefully in their shadows, let them do it. And this is the culmination of the young people doing this. Give them the mandate, give them the right to do this, and they've done a speaker, and that's been great. But I think for a lot of us, that's what we need to do.
think about it, reflect, and don't be afraid to give opportunity to express themselves, and really they've done us proud. You know, the way this whole exhibition has been set up, technology is with us. Majority of our people are young people, they know technology. Some of us still struggle with which one do I press to turn my TV on. This is all about technology because we've got people all around the motu, all around the world really, they know whakaata. Heka, we didn't realise we had so much. And that's probably on to young people, letting them organise things for us. And I think that's for my benefit. A tāhua o kōrero e tika on to the next generations and trusting them to carry it. It's worked out well. Look, the other thing is when I look around, just everywhere, and not just from Gisborne, from Tūranga itself there, but made the effort to come back home, to be part of this there. Heka, there'll be a lot of our people live in Gisborne, they probably won't even come here. And yet we've got people from outside who decided to come home. Her family, several people said to me, "Who's that Pākehā woman?" I said, "Well, she has a whakapapa to us. She showed interest and she's come all this way to be with us." But there are a lot of others that have done exactly what we do have. As people, we can share things, and no, it's really awesome. Yeah, never been so proud to be and walking around. I've done it twice. I'll do it a couple more times, and even then, but I have to come back again. I thought I'd go next door to the 28th Battalion and just walking around and seeing a lot of those men. When I was a younger child, walking around, I know I've got uncles. I've got 4 uncles. We've done you proud. You're not here today. You're making us all proud. So all this whole complex, the way it merges into different things, I think is absolutely fantastic. And that's what we need to do at times. You know, reflect, think of those ones that have gone. Yeah. Then I look at this wonderful group of young people that coming through. Fantastic. And you're part of that group. Yeah. Awesome talking to you. And I hope you have a few more rounds. Rest in between though. Will you do all your rounds? Yes, I'm going to do, as I say, a third and fourth trip around. And even then I'll still get, but now having been involved with, I realize that there are a lot more stories. Some of us are fortunate we've had a lot of those stories, but being able to share them. And that's one of the things I've really been part of our claims process, recording some of them. But times like this, and when I see the exhibitions, a lot of the stories that we've put there, some of us have all of our stories. And stories are only good if you can share them with people. With this medium, so there's many more stories still to come, and we look forward to them. Awesome, lovely. Thank you for talking with me this morning. Ngā mihi nui. Ka pai kata kiwa I tēnei wā, ka hoki mai a te tekau karaka mo te pōheri ki tēnei o ngā whakāturanga o ngā uri whakaheke o Rongo Whakaata.